Dobrodošli. Danes je na vrsti Scary Edition YouTube video, kjer bodo naši influencerji ugotavljali, kaj je v boksu. Veliko sreče. Ok, komaj čakam. Ne, ta pena mi ni prijetna. Oj. Tako da dlake naredi. Ja. Kako si ti neustrašna, ker si ga prima. Nisi še dela? Čutim plastiko in nek fikci lobanja. Čutim usta. Ajče, horor, strašno. Zdaj te nekaj piknilo. Uj. Ogabno, kaj je to? Nekaj, kar bi se ne bi dotikala po uporabi. Upam, da je to novo. Kaj je to nekaj plastičnega? Kaj je to? Ne, saj pravilno razmišljaš. Valjda neka točka za sekret. Ja. Ja. Mene bi bilo tudi strah, če bi bila ti. Res ni prijetna ta mucka tle. Nekaj trdega pa posmatega. Se premika. Okej. Aj, To je nekaj gačka. se premika. Okej, tle ima neko glavo. Pazi, da te ne ugrizne. Nek pajek. Je Ja, pajek. bravo. To pa je res scary. Ja. To pa je... To si ne bi želeli mi. Ja. Ne bo. Kar roko da not. In kaj so to neki? Ne, čakaj, pleničke. Ja. Nekaj hitra si. Ja, pa v redu, da se čutim. Čakaj za Se povedati. hotela reči vložki, ampak potem sem videla, da niso zapakirani. Ok, a je kača? Čakina. Ne. Ne. Kako je hladno, ne? Kje pa je? Pazi. Aha, ok, se pravi, cauldron je. A je noter, Ja, ali je to point? oboje. Iu. To. Se pravi, je kača. Ok. Povedali ste mi basically, ker ste vsi... Kaj? Vsi bili, da jaz ne bi mogel, pa so una... Jaz nisem nič rekel. Okej, Kaja Solo, what's in the box? What's in the box? Tako je bilo toplo. Ker je glih sveže. Ok, se pravi, ni živo. Je Ne, pa skuhano. maska? Tiger, lev, A taj pop. tu ima usta. Hello, folk, what's in the box? Okay. Zapri oči. What the fuck? To je živo. A ja, je... Kak? Alja, torej hočeš zdaj reči, da sem jaz prst nos tvoj porinil? A In nisi nisi nič vedel? rekla. Nisi vedel? On me je Kaka potukal. to je? Trden kosmato. Ja, saj to, spet. Mene je preveč vroče v tej maski. Kaj je to? Kaj bi lahko to bilo? Pač stiskam to, kaj bi to lahko bilo? 1, 2, 3, 4. Kaj ima 4 na eni strani, pa 4 na drugi strani? Le kaj je? Pajek? Ja. Kosmat pa je. A ja! Nima pajek 8, a ja, 4, 4. Ja, pardon, ja. Samo važno je, da sem imel v Valinem nosu prst. Mojem. Bilinem. A ti si Alja, to je bili. Nekaj mehkega. In? Tega nimamo radi, smo ugotovili. A je kosmato? Veš tak, nekak sveže pobrito bom rekel. Kaj je to, božična kapa neka, ali kaj je to? Ja, za Halloween verjetno božična. Ja. Se to, ne? Napačen praznik. To je tako, veš, kot da ful neki
Masivni, veš, oni. Ne vemo. A ja, kaj že, ne vem, ono od čarovnic? A ja, okej, napačen, ja, zdaj da ja. Fuj.